ole tu ma hianin UPI pin problem solve dan kan endon ni Gpay kan man hianin paisa kan thon don hianin kan UPI pin kan man deng lai te po hi low expire ve thina wangianin kan UPI pin paisa kan an thon don na UPI pin kan an chulu hian paisa in cut thelo in ti kana fail error message ka aron om thina khati huna kanin kan pin lo expire wang pin kha wathak ve angai thina katiang ti dang ka tam tak khelo kanom thina tu main katiang ti dang ka kan thiam to gin in entir kan tumma saberin Gpay kan honga chuanin kan an lut kanin heta asirin bialai ke mani profile THLAK omna cursorina avam eng kan va ko na lahi heting lai hianin kan va met anga heting lai kan va met anga chuanin hemi kan me hianin screen aron in thlang dona ti hianin aron kal dona bank account a hian kan kal le ang bank account ni kan met lenga chumi zo ti hian aron lang ta a bank account kan me zo hianin hemi kan account number ron nan na lai hemi cursorina ka ko na lai te hi kan met le dona ni chuanin kan met le a chuan ti hian aron lang ta a hemi ron lan hianin heta hianin helai rin pathum te hi kan hmunga helai hianin kan kal don helai hian kan kalanga chuanin ti hianin aron omta UPI pin change ti te chuanin UPI pin hi heta tanga kan UPI pin hlui khanin thlak kan thum chin anga chute po a theilo chuanin kan le anga helai hianin a theilo chuan hetain forgot UPI pin ti lo ma forgot UPI pin a hian kan kal le doni forgot UPI pin atang kan ti don hi chuanin ATM card kan ne ngai ATM card kan in rin anga ya kan ATM card ta hian kan ATM card last 6 digit te kan chulut anga expiry date kan chulut le anga chuanin pin hemi kan chutlu zo hianin OTP chutlu na tur aron omanga hathen chu OTP automatic in main lut me then khari jo ka chutlu cho bangai betina chonin OTP kan chutlu zo kan UPI pin thar tur digit dukha voini kan chulut nonanga chonin UPI pin chu kan siam tha ani mai ni khatiang kha hote te problem manin solve ten chu min no kan dur lenga tian UPI paisa kan transfer du phone mangbon phone adi thaya ta hianin phone number mangin chuanin an bank account number pon mobile recharge pay bill self transfer entinan account number pahni pathum te kan lo nei chuan mun khata kan number kan mobile number te angai vek chuanin bank phang police Gpay mun khata hian add khom vek te khatinga khanin self transfer kan mani bank account in kara po manin paisa transfer thei thin ani ole tuntum atan chuanin khang te kan ni le phochila kan channel te min lo like min lo subscribe sak turin view wa som tak me choni